sabune sinarinzi kuko duhurira hano. Sabune uyu nguyu ni gito cyane. Nibaguhereza mikrofone ube kurutera ku karirimba ati tukera imbuto iteka ryose wabusaba. Zantekereza ngo mwisi yose umuntu uzawuzuza ama views ijuru ryabuzaho yakwiza ni umugabo witwa Paul Brezelefrid. None bamuvuze hano i Kigali, bamuvuze ahandi, abandi bataramye mu kabiri bamuvuze. Reka mbabaze ikibazo. Bishop Rushika akagapapuro ni wowe wakanditse. None gasanze mu gitabo ciwe. Ubu ngubu ngafite hano. Yo kwanga kuko nsoma ibikanditseho. Kandi ibi ngibi wanditse sinje wabyandikiye. Bisome. Ese bamwe ko bayibagira ubwoba. Ko bagira ngo Bishop yanditse ibi. Reka mbanze shimira Imana mbere yaho nsoma ijambo ry'Imana. Ndashimira Imana muri uyu mugoroba wa none kuko Imana iduhaye uyu mwanya wo kuba hano. Ni ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo iyo mubonye afishe nka kwa kundi babivuze cange bakararika abantu ukabona Imana iragufashije ikakubonera umwanya wo kuba muri wa muteguro wateguwe. Ni ibintu bukwiriye gushimira Imana. Abantu benshi bari bazi uyu munsi kuko baterana ni benshi cyane, ariko nka kwa kundi Bishop yabivuze woreba icababujije. Ntidushatse kuvuga ngo abataje baguye cange babaye nabi. Wobona impamvu zabafashe kugira ngo ntibaze, niyenda nawe wari uzifite cyangwa niyenda wari ufite iziruti zabo, ariko kubw'ubuntu bw'Imana niyo tubashishije kugera aha ngaha. Kubw'iyo mpamvu tubishimiye Imana cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Ndashimira abanaziri batwiyumviriye bakadutumira. Narabivuze hano kwa Mungu ubwo ishengero rya Gape ryadutumiraga, n'abanaziri baradutumiye, ariko sinari nibutse kuko abanaziri hano ariho haba parenye nza gusanga ariho. Biba ngombwa kuko twosubira guterana uyu munsi wa none kandi tugateranira hano. Ndabashimira cyane kuko mwatwiyumviriye. Imana ibahereza umugisha. Imana ihereza umugisha ishengero rya Gape, abayobozi baryo babashije kwiyegereza iyi ministeri bakayirera. Imana ibagirire neza. Ndashimira abantu bose duteraniye aha ngaha, aba bakorari bavuye muri Living Hope. Mbaheruka igihe kimwe bantumiye iwabo baririmba neza, kandi n'ubundi bari batangiye nuko amasaha ya ariko ndigisha umwanya mutoya kugira ngo nabo mbahereze umwanya kuko badutumiye ngo nitwebwe duhudumiya uyu munsi wa none. Imana ishimwe. Ko murumva mufite ubute? Timugire ubute, nitwebwe batumiye, mwebwe natwe. Nibavuga gusirimba murasirimba, murabizi ndabizi. Nibavuga indirimbo z'amajwi muraziririmba, kandi indirimbo muza gusubiramo ngiye gusenga ndayibabwira. Nibabwira ubu nyine mugume muyitegure. Ni ya ndirimbo mwaririmbye numvishe mutayimaze ndayikunda. Ni indirimbo izivuga ngo Mana ngo waraje ngo umare gushika ngo ico wakoze ntiwagitaye mu nzira. Imana izobafashe ivyo Imana yabahaye gukora ntimukabite mu nzira. Ukwiriye gukora ikintu Imana yaguhaye gukora ukagikora ukakirundura. Nimuvuge ngo amen. Ndashimira Imana muri no minsi sinarinzi ko nariko ngira ngo none kino cyumweru kizoba ico kuruhuka kugeza nko kuwa kane kuwa gatanu, ariko Imana yashatse kuko nkomeza kubana n'abera. Imana ihabwa icyubahiro. Ngiye kuganira ijambo rigufi ariko ryiza. Reka mare Bishop impungenge. Hari ikintu Imana yankuyemo yagikuyemo sinshirata
yakinkuyemo pe ngize iminsi nkivuga ahantu henshi inshewe nta munsi bari bantumira ngo nimara gushika ngo mvuge ngo aho ngiye kwigisha abantu ni bakeya aya igihe kimwe Imana yigeze kuvugana n'umutima wanje sijwe numvise ariko iravuga ngo mu gihe bazoza bagutumira muri foyer mu nzimwe muri famille imwe ngo uzigishe nkuhaye wigisha muri stade numva kandi ngo igihe bazogutumira muri stade uzose nuhaye ubikora mu nzu y'umuntu mu nzu y'umugabo n'umugore n'abana ico kintu cigeze kundidanira ariko uko iminsi yakomeje iba narakibonye nimuvuge ngo amen hari ahantu hamwe kandi Bishop na Muzehe barahazi niri iwacu umugabo umwe w'umupasiteri yigeze kuntumira aravuga ati hano hari igitaramo uzoza utwigisha ndemera ndagenda ngo mara gushika ampitira mu wiwe murabizi iri yaruguru iwacu mu mavillage mpitira mu wiwe baratuzimanira bararangiza ngo bamare barongoreranya na madamu wiwe baravuga ati pastor twagutumiye ngo hano hari igitaramo yari umupastori w'ishengero atariko igitaramo kihari mu by'ukuri kirahari ariko igitaramo twagutumiriye uragitaramira muno mwacu aturagitaramira muno mwacu sinshaka kibazo ngo habe mwisazine turatangira turasenga mwisazi 5 barampagurusa ndigisha saa 6 ndaheza kwigisha arahaguruka kurangiza inyigisho ageza saa 7 wabonye umuntu haguruka kurangiza inyigisho akanganya isaha n'uwigishije ngo habe saa 8 aravuga ati tugiye kumva umwigisha wa kabiri atuwo mwigisha wa kabiri ni Bishop jewe ndahagurutse ndigisha naho usanga ari kumwe n'umugore wiwe n'abana biwe nundi muramu wiwe wahabaga nundi mukobwa umwe ngo tugeze saa 8 bati dutanga isadaka azagisapu dutanze sadaka ngo amare arahaguruka ati nibagiwe ikintu kimwe ati nibagiwe kugura umugate na divayi ngo tugire isangira rye atari kubwo navyibagiwe ati ngiye gutanga ati ntanzinka mu ikanisa mugende muyandika ndaza kumubabwira namwe oye nanje bambaye ibindi ngo amare ati duherekeze umushitsi kandi iwacu mu marungu no mu bibangwa kwibishige ko murabona kuko hari itike yahabaga Bishop ati duherekeze umushitsi amaze baramperekeza bakoze gitangaza ico gihe ko muribuka igihe haje amashati meza bagaza bita ngo ni club ko murayibuka ariko yari meza yari gikenya uwo munsi barayingurira bangurira n'ibindi bampereza n'amafaranga ni muri ico gitaramo turatarama neza tugeza 6 ndataha marungu shatse kukubwira iki shatse kukubwira ngo Imana izogufasha izoguhereze amaso yo kubona Imana kuruta abantu muri bimwe mu bintu byinshi biza bitubuza kumva Imana n'abandi bantu muri bimwe biza bituma tutumva ijambo n'abandi bantu none ni gute twoba turi batatu ugasamara imbere yanje no kubwira ntese wabaye gute suko nimuvuge ngo amen usarire indi no jambo rikuruye ibindi umunsi umwe Yesu nta mukutano yigeze agira muri stade he ku munsi umwe barabimenye kuko ari ahantu ni ku musozi witwa ngo ni umusozi w'imigisha
hahandi yigishije aya magambo avuga ngo hahirwa abakene mu mitima kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa yatangiriye ku isura ya 5 ageza ku isura y'8. Nimuvuge ngo amen. Na niwo munsi yigisha abantu bagumwuma bibagirwa gutaha. Bibagirwa gutaha. Niwo munsi yigisha ngo haza abantu ariko batamutumiye, ntabwo yari afite ubutumire bwo kwigisha abantu 5,000. Oya, nababimenye gusa kuko yari ahari. Umva ikintu nkunda cyo kuri Yesu Kristo. Yesu nta nahamwe bigeze bamanika afishe yiwe, nta publicité kuri radio no kuri televiziyo, nta utugutumza mugira kuri telefone n'uduke, nta hantu bigeze bamupostinga ngo bavuge ku mastati ngo bavuge bati duhurire hano. Nariko mbona abantu benshi bahano iyi afishe kwaguma kuzunguruka, ni ejo kirazunguruka. Yesu nta na hamwe yavuye kwisi ari ntawe umushize kuri afishe, yavuye mwisi ari ntawe umushize kuri stati. Ariko kugeza n'uyu munsi wa none, nimuvuge ngo amen, kugeza n'uno muntu utampagaze hano, ama views kuri Yesu arashari ko yinjira. Mwene data, ntubona abangaba bafite aya maradiyo, aya mateleviziyo, izi TV izi ngizi. Nabivuze kwa Mungu yarahari. Ikintu kimwe data muzoza mukora, reka nkorangira ubwenge. Nuzoza ubona ugiye gukamera umuvuga butumwa cyangwa baririnzi cyangwa bahaye batamba, uzureba hahandi batamze neza, haba naho abantu batakomye amashi. Ukareba hahandi batamze neza ukabona nk'umuntu umwe ateza amaboko cyangwa akarira, uzukamera wa wundi warize uri pose, ukamera wa muntu wanezerewe, apana bene wa wundi wakoze udukoryo waguye wigwishije. Niba ushaka ama views, sha iri jambo nkubwiye nuryumva waritangira gituro. Nuzoza gukamera umuvuga butumwa, nuje gutangiza inyigisho zawe tukaza utangiza kuri bya rindi yateshagujwe, yo wibujije ama views. Uzureba bene rya rindi yavuze ryiza ryo guhishurirwa abari gushiraho, muzamuyoberwa ama views mwebwe. None notegera inyigisho zawe wanyeretse umuntu wigwishije nka gufungura kabiri, ariko unyeretse ijambo ryo guhishurirwa ryavuze. Nimuvuge ngo amen. Iryo jambo sindigira Bishop, sindigira rwose ntari. Kandi abakristo nibo batazi ikintu cyitwa ijambo, ariko abo mwisi barariturusha. Ni gute perezida azava mu burasirazuba bw'isi, perezida w'igihugu muri bari aba perezida bakomeye, uzorebe budget iziherekeza nka perezida Vladimir, reka mvuguriya kuko niwe agiye mu burengerazuba bw'isi, akavuga ngo ndagurutse mu gihugu kimwe cyo mu burengerazuba bw'isi, tuzobonana n'uwo mu perezida waho iminota 15. Uzorebe budget iziherekeza rwa rugendo na protocol, kandi mu kiganiro baganira iminota 15 gusa akurira indege agasubirayo. Ni ngombwa ngo kizogire influence, kizogire itegeko rizoruhari tugereho hano turi. Ariko twebwe umwanya duhaya tuvuga umwami w'abami wapfuye akazuba, tituza tubihereza umwanya, tituza tubihereza agaciro, titubyinjiramo. Yaba twabyinjiragamo ibintu biba byarabaye ibindi. Imana idufashe, n'umugisha kubana namwe. Reka nsome ijambo
nsa n'ugiye kurangiriza hamaze muhaguruka turirimbe nsengera abantu. Nimuvuge ngo amen. Kandi bana bacu ndiko ndabona kuko dimanche ntibari bahari, ariko twaganiriye ijambo ry'ikintu citwa igituma itorero ry'Imana ridakura mu gakiza. Ntirikure kandi amacano akamera ibintu by'Imana yaragwiriye ni menshi. Dufite ngahe hano mu gisagara cya Bujumbura amacano ya gospel ntitwoye haruru. Kandi ndifuza ngo nawe Imana izoguhereza yawe zibe nyinshi. Imana ihabwe icyubahiro. Dufite abapastori bangahe, dufite abavuga butumwa bangahe, dufite za ministeri zingahe, dufite abaririmbyi bangahe. None kubera iki twirirwa tuvuga ubutumwa bwiza? Nimuvuge ngo amen. Dufite abacuranzi bangahe bari mu gucuranga ukumva utuntu tumeze nk'udusazi tukuje mu mutwe wawe. Kubera iki turi mu kwakira ivyo ngivyo byose ariko agakiza kakaba gake? Nico kibazo njewe mfite muri no minsi, tugire ngo none hari ikindi, ariko naje gutora umuti wacu. Nimuvuge ngo amen. Dusome Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa. Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa mbere. Haravuga ngo nuko mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishari no gusebanya kose, mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere. Niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe ngo ribe ry'igiciro cyinshi. Amen. Reka mbinyuremwo nihuta kuko mfite icyo shaka kuvuga. Kubera iki uyu mwanditsi yari kuvuga ngo nuko mwiyambura igomwa ryose n'uburyarya n'ishari byose no gusebanya kose? Kubera iki yari ko yongeraho ako kantu kose? Twavuze kwa Mungu kuko ikintu kidindije itorero ry'Imana igituma uri mu kubona umuntu ukabona ameze nka kurya kw'inyomza. Inka y'inyomza muracayibuka? Inka y'inyomza se burya ibisite ni inyomza nyine, nta kundi washobora kuyivuga. Ubu ngubu hari abakristo badafite ishusho imwe. Ni ukuri hari abakristo b'inyomza. Inyomza kubera iki? Bari mu kwiyambura uburiganya, ariko pastor ntibiyambure bwose. Bakiyambura 50% y'uburiganya, iyindi 50% bakayigumana. Nico gituma ishusho zabo ntizigaragara. None umubona ari mwiza, ejo ugasanga yahindutse ukundi. Impamvu niki? Ntabwo yiyambuye ishafite ngo aciyambure cyose. Hari umwanditsi umwe hari igitabo kimwe nigeze gusoma, niba atari umuvuga butumwa numvise, avuga ijambo rimwe ryantangaje. Aravuga ngo Petero yari yarasize umugore wiwe n'abana biwe n'umuryango wiwe, aragenda kurikira Yesu. Aramukurikira ku manywa na nijoro, mu gitondo na nimugoroba, yarasize byose. Yigeze no kubaza Yesu, aramubwira ngo ese Yesu, twebwe abasize byose. Petero ndamukunda. Hari abantu benshi bazashaka kumwita umuhugusa, ariko siwe. Twebwe twasize byose, tumva kuko ari byose, tukagukurikira, ese uzotugira gute? Yesu aramubwira ngo mwebwe mwasize byose mukankurikira. Imana ihabwe icyubahiro. Nzobahereza ibiruta izo mwasize inshuro 100 kandi muri ubu bugingo. Petero ati sawa, ati niba aho ngaho ni ukuri, ati tugume tugende. Yesu abona yishimiye ikintu gitoya, ati kandi yaho nyuma yaho Petero, ukuye muri ubu bugingo nzobahereza inshuro 100 ivyo mwasize. Nimumara guhindurwa mwageze imbere y'amaso yanje,
nzobahereza ubugingo budashira. Petero aravuga ati natugende. Ariko wa munsi mu gashamba ka Getsemani harya mwariko muririmba, nimuvuge ngo haleluya. Ubwo Yesu yaragiye kudushakira agakiza gashitse, Petero ngo abone baraje baramufasha, ngo yari afite iki? Inkota. Ni gute umuntu yosiga umugore we n'abana biwe agasigara n'inkota? Bamusezeranije ubugingo, asiga umugore we, asiga abana be, ariko inkota aravuga ati ewa on ne sait jamais, reka nyigumane, hari igihe yontabara mu mwanya umwe n'undi. Yesu ngo yatangajwe nuko Petero avuduse, ngo aba yafashe umusirikari kandi yari mudahusha, yapfuye kugira gutya ngo babone ugutwi k'umusirikari hasi. Yesu ngo aramubwira ati Petero we, ese wari ufite imbugita Petero? Ati nari mfite imbugita, nta mugabo uzugenda adafite. Yari yasize byose ariko asigara niki? Ese reka nkubaze, mbwirira mugenzi wawe mwicaranye, umurebe mu maso, ntumukoreho kubw'impamvu z'akazi, umurebe mu maso gusa umubaze ngo ese hari ico wasigaranye? Akoko nyine karaye. Oh, haleluya! Ntiwoba warakijijwe, ntiwoba warakijijwe ariko ugasigarana amaganya. Ntiwoba warakijijwe ugasigarana umujinya. Ntiwoba warakijijwe ugasigarana ishari. Ntiwoba warakijijwe ugasigarana ikinyoma. Ntiwoba warakijijwe ugasigarana kwiba. Ntiwoba warakijijwe ugasigarana ubusambanyi. Ntiwoba warakijijwe ugasigarana guteranya. Ntiwoba warakijijwe ugasigarana kubesha. Subira umumbarizo murebe mu maso ngo se hari ico wasigaranye? Nashaka nta gusubize, iraba homework, iraba devoir à domicile. Obrise le faya contre la bazala virus. Nuko mwiyambura uburiganya bwose. Noneho nizoza mvuga ikintu mwenyine abari mwebwe muzoza muvuga ngo cyose. Nico cyatumye Pawulo yongera akakantu cyose, kose, iki. Nta jambo ryo muri Bibiliya ridafite amaana. Haleluya. Nuko mwiyambura igomwa. Undebera umuntu utavuga n'ukuri ndamuhagurusa avuge wenyine. Ego. Muri kano kanya kandi bari hejuru ngiye gufata bivyi rero. Umuntu utavuga ahaguruka bivuge wenyine. Nuko mwiyambura igomwa. Barabivuze bo. Haleluya. Yakagira ishahu uzoza wiyambura ngugira amapurusa usigarana yo kwicunga. Uzubyiyambura byose. Yesu Kristo azojana biyambuye byose. Kandi ndababwiye agakiza gashitse gafite amapurusa Imana ishaka nabiyambuye byose. Haleluya. Amaze aravuga ngo mumere nka kurya kw'impinja zivuse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye. Kuwa Mungu twavuze abantu bari mu gufungura ubutumwa, bagafungura ubuhanuzi, bagafungura inyigisho, bagafungura indirimbo, bagafungura. Abantu benshi bagahaguruka hano bakeneye iki? Bakeneye ya views, bakeneye kuko bitwa bastari, bakeneye kubaka amazina yabo. Abo bantu bazobibazwa n'iyiteguye guca imanza z'abazima n'abapfuye. Kuko itorero rya Kristo kirazira kurigaburira ikintu gifunguye.
reka none mvuge ku ikanisa kwa Mungu navuze kubigisha n'abavuga butumwa n'abahanuzi n'abigize bate none ndavuga ku bakristo mwebwe. Ese ugize imyaka ingahe mu ishengero? Nyinshi. Ugize imyaka ingahe uhaye wumva ubutumwa n'abavuga butumwa? Ni myinshi. Ngiye kubaza ikibazo. Ubu ngubu noza nkagutumira muri reception nkaguhereza ikintu utazurya ukakirya amafi. Akubera iki? Kubera iki iyo mugiye kutugaburira uzutubaza ngo surafata iyi? Kandi zose ni soda. Ariko kugira ngo ungaburire ibintu byiza menyereye inda yanje yakira neza uzuvuga utese urafata yego guyawe ikiza kikugwa neza imunda yawe ni igiki? haba naho none umbwiye ngo ngufite Coca-Cola yonyine ntazanyinywa ndayirya ngo ubwo ari yonyine hari hoya ndayireka. Kubera iki abantu bari mu kubahereza ubuhanuzi bubi mukabumira? Wamenya ngo muri ibi byo kurya nagushiriyemo isumu ukabirya gituma mutinye imibiri ntimutinye imitima. Abantu bari mu kuja kuvuga akavuga ngo ubu ngubu ngo abigisha b'ibinyoma ngo n'abahanuzi b'ibinyoma. Nimba no kubwira inyigisho z'ibinyoma zanditse muri Bibiliya ukaba utazi gutandukanya ikinyoma n'ukuri uruwo kugirirwa impuhwe nk'abandi bikurikiranye n'iminsi ugize wumva. Wanyoye amata afunguye rafiki yangu, wanyoye umwerera, nico gituma utabasha gutandukanya amagambo. Tiwakuze umwana mutoya w'igitambambuga igisekera mwanzi niwe woramiza ikintu cyose akamira papa. Ariko umuntu muzima wondamiza ikintu ntazanywa nkakimira njewe. Haba naho womboha amaboko n'ubitisha umutwe nkakimena kuko ubugiye kumpereza ikintu kimpari bibi. Nimuvuge ngo amen. Reka mbabwire umuntu wanze ubuhanuzi kandi bwari ubuhanuzi bw'ukuri ariko yumva ntabwakiriye neza. Yumva estoma yiwe ntibasha kubujera arabuhakana bridoze le pavaya. Naho wowe niwemera byose utaenda na ngoma tuzoguherekeza baririmba ngo aheza ni mwijuru tuzohurirayo bagenzi. Kubera iki murya byose bavandimwe mumere nk'imvija zivutse vuba nimwe mwifuza amata y'umwuka adafunguye, inyigisho zidafunguye, inyigisho zitari inyigisho z'ibinyoma. Umunsi umwe Yesaya nabi mwene Amo yarahagurutse araza abwira umwami Hezekiya ngo tunganyize inzu yawe. Imana yambwiye ngo ugiye gupfa, iyo ndwara urwaye tuzoyikira. Isafari irabaye, tengeneza maisha yako. None se wovuga ngo Yesaya mwene Amosi ngo yari yadanganyise mama? Yesaya ngo aravangibo oya yari umuhanuzi udateye amazi. Ariko ubwo buhanuzi ngo bwinjire mu bwonko no mu bitekerezo no mu marangamutima ya Hezekiya ntibwamugwa neza. Ntiyahakanya Yesaya kuko yarazi kuko ari umuhanuzi. Aragenda ngo yerekere ivure, aragenda bene hariya mu nguni ngo aravuga ngo ari komanda. Yesaya ndamuzi n'umuhanuzi ntabwo yadanganyise. Ukubungubu n'ubuhanuzi uhaye uyu mugabo ngo anzanire jewe Hezekiya. Druprizivalabo aravuga ati kandi nawe wewe Mana ni wowe uzi kuruta abandi bose ariko ubu buhanuzi ntibwanguye neza papa. Sibyo kurya mbasha kumira dore bwanize bwagarukiye hano mu muhoga gata ndabuciye simbumira jewe Hezekiya. Yesaya ndamwubashe n'umuhanuzi nawe Mana ndakubashe ariko sindanze simfa. Ubuhanuzi bwo gupfa nabwanze. Nje ndi Yesaya wa kabiri ntabwo uzopfa vuba, uzorama kugira ngo ubanze uvuga imirimo Uwiteka Imana yagukoreye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tutinye kuko ndi kumwe nawe.
tiwihebure kuko ndi Imana yawe nzogutabara kandi mukomeze nzoza nkuramiza n'ukuboko kwanje kw'iburyo hatutakufa tutaishi ubwo bwoba bw'urupfu ugendana ndabusambuye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Sabune sinarinzi kuko duhurira hano. Sabune uyu nguyu ni gito cyane. Nibaguhereza mikrofone ube nkutera ku karirimbo. Uyu nguyu sinda hop na mahoro bugingo bwaje burizwe n'uwamupfiriye bugingo bwaje burizwe n'uwamupfiriye bugingo bwaje burizwe n'uwamupfiriye ubu ndashinganye assurance haba imodoka yawe haba naho yoba yagonze baza bareba gusa kuko atari wowe nyirabayaza ni ngombwa ngo basubire bayiguhereze iyo ufite assurance nziza bona kwakira yayindi bakaguhereza yindi mu bihugu byateye imbere ubugingo bwawe burashinganye yego ihagararire mama we hagarara haba nabandi ndacabahagurutse hagarara genda na mahoro bugingo bwaje burizwe n'uwamupfiriye havuye muzaha genda na mahoro tware bisi bugingo ubu ufite assurance nimuvuge ngo amen. Haleluya. Tube nk'abagasubira mu irindi rimwe. Genda na mahoro bugingo bwaje burizwe n'uwamupfiriye ubu ndashinganye genda na mahoro bugingo bwaje burizwe n'uwamupfiriye avuye muzaha Imani habwe icyubahiro. Amen. Muza mwishimira gakiza twahawe. Reka mvuge ikindi kingirangiza. Wa mugabo aragenda ya munguni ngo abazimana ibibazo bitatu. Ese wavuze ngo mfe wibagiwe imirimo nagukoreye. Nimuvuge ngo amen. Wibutse kuko nakuyibigirwa Imana ku misozi yose ya Israel. Wabyibagiwe konzi kuko utazawibagirwa ni jawe ugiye gukura iyo mpango yo kwibagirwa rero. Ikindi kintu Hezekiya yakoze gikomeye ya shusho ya yanzoka Mose yari yaramanitse mu butayu bari barayubakiye icumba bakaza bakayireba batangiye kwirana niwe wayikuyeho arayimenagura. Tuzi kuko bari batangiye gusenga ikigirwa Imana bagusimbuza nkagikuraho none nyitura numpaye rero nukunyica. Hezekiya bazimana wese wabuza bapfa
nije uhimbiyeho rero Drizze le brefo ya Yo, haleluya. Haleluya. Mbega ya mirimo nagukoreye mana. Nije ubonye kuko ndigikenye. Unkenyure. Hey. Kandi ngo ayibwira ni dijambo. Ese uri kuravuga ngo ntunganye iby'inzu yanje nta mwana w'umuhungu navyaye. Imana ngo ireba amosozo ya Hezekiya ngo yumva n'amagambo yiwe. Ngo ihamagara Yesaya mu nzira aho yarageze. Iryo jambo naro ari kunda papa. Yesaya we subirayo demitur. Subirayo. Ugenda ubwire Hezekiya ngo iyo ndwara zubikira. Erega iyo nje kakubwira ngo Imana yambwiye ngo iki kintu kigiye kukubaho tukazugifata nk'ihame. Nugifata nk'ihame kirabaryo. Ariko niba ushakiriye nabi niba kitakuguye neza cange vuga ngo cange cyane gituma muza mutinya Imana nkakurya kwa El Shabab bakubwiye kuko Imana iziza kwica abantu rero imuvuge ngo haleluya haleluya Hezekiya aravuga ngo Mana ngiye kugutungura nkuko wantunguye ndanze simva niba ari kugira ngo none iryo jambo estoma yanjira ryakira neza yaryanze ndanze Imana hari umwanditsi umwe uzunezeza abakozi gitangaza aravuga ngo Imana mu minsi yari yaraganiye kubaho kwa Hezekiya yari yashize nta yindi yari ifite ariko ngo amasengesho ya Hezekiya no kuyibutsa ibyo yakoze ngo kurayitungura ngo kuyitungure amaze uwo muntu aravuga ngo Imana irisopa igakora muri uyu mufuka ni nka bene kwa kundi wohura n'ishuti yawe ukayibwira uti bagiye kunirukana mu nzu akavuga ati reka mbe nireba kuko hari izo no bafite mu ngodo Imana ngo ikora mu ngodo irareba igasangamo imyaka 5 igakora muri uyu mufuka igasanga 2 igakora muri uyu nguyu igasangamo umwe ngiriso brebebize kubera kuko imyaka yari yarageneye Hezekiya yari yaheze irisopa ngo yisangamo imyaka 10 hari imbabazi Imana yakubikiye mu gihe cangirenge iza yisopa ikisubiramo kubw'imbabazi zayo hari imbabazi Imana yabikiye abana bacu amen nimuvuge ngo amen hari imbabazi Imana yabikiye abavyeyi bacu hari imbabazi Imana yabikiye abakozi bayo hari imbabazi Imana izibikira igihugu cy'umuntu Yesaya araza ngo amare gushika Imana iramubwira ngo genda usubireyo kandi usubirayo gutyo genda umubwira ngo mwongeye imyaka 15 Yesaya ati Mana we araza ati Hezekiya Imana irambwiye ngo ntugipfuye Hezekiya ati haleluya atariko kandi yavuze ngo ikongereye imyaka 15 Hezekiya ati iyo ingi 15 se nari nzi kuko ngiyigejeje baza baca umugani ngo umuva kuzimu ntazaga izuba ngo aravuga ati niyo ngiyo muri yo myaka 15 yayibzayemo umwana wiwe witwa Manase umwami witwa Manase nimuvuge ngo haleluya amina hari Imana yisopa kubw'ubuntu bwayo no kubw'imbabazi zayo no kubw'urukundo rwayo no kubwo kugira neza kwayo Imana ikwibuke muri uno mugoroba mu izina rya Yesu unibukije ibintu shareka nimuvuge ngo haleluya amen
imana izi twibukira no ku kintu twebwe tutacibuka. Swati ico wavuze, ico wakoze, haba n'igitekerezo watekereje cyiza, Imana izokiguhembera. Imuvuge ngo amen. Amen. Kavuga utundi tubiramaze turirimbe. Mwokagira Imana, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, mwifuza ijambo ridafunguye. N'ibintu bibiri biza bifungura ijambo ry'Imana ngiye kuvuga ndangiza. Nabigisha b'ibinyoma. Mumenye kuko turi mu gihe c'imperuka. Ibyo mubimenye. Abigisha b'imperuka, abigisha b'ibinyoma barahari. Nimuvuge ngo barahari. Kandi abigisha b'ibinyoma ntabwo bazabasoma muri Bibiliya y'ikinyoma. Oya. Bazabasoma muri Bibiliya yera nabo. Ntuteze ngo uzomenya kuko umuntu ari umwigisha w'ibinyoma ari uko yasomye muri Bibiliya y'ikinyoma. Ni muri Bibiliya yera, ariko bakagoreka ijambo ry'Imana. Nimuvuge ngo amen. Amen. Swat bavuga ibibahereza inyungu zabo. Nimuvuge ngo amen. Amen. Bavuga ibyo kwirema ibice. Hari umuntu uzi gusoma Bibiliya neza hano? Dusome maze turangize. Matayo 24 no ku murongo wa 24. Aya ni amagambo Yesu yivugiye. Matayo 24 na 24 no ku murongo wa 24. Yego. Kuko hazokwaduka abigira Kristo n'abigira abavugishwa n'Imana, bagakora ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza kugira ngo bazimize n'abatoranijwe n'ivyashoboka. Nukuri. Raba ndabibabwiye bitaraba. Subiramo niyo verse yonyine kene. Raba ndabibabwiye bitaraba. Amen. Soma kuri 24. Kuko hazokwaduka abigira Kristo n'abigira abavugishwa n'Imana, bagakora ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza. None reka kubaze itonde. Bazokora ibimenyetso bihambaye. Yego. Nukuri. Yego. Bakora n'ibitangaza. Yego. Iyo ni Bibiliya ni Yesu wabivuze. Yego. Ni mwisezerano risha. Yego. Si mwisezerano ryake rwayisoma. Oya. Yego. Ayo ni amagambo Yesu yavuze. Yego. Soma 24. Kuko hazokwaduka abigira Kristo n'abigira abavugishwa n'Imana, bagakora ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza. Ngira ijambo riteye ubwoba mu buzima bw'abantu. Yeme bakozi b'Imana, ubwaba abantu bazokora ibimenyetso bihambaye, bamara bagakora n'ibitangaza, nimufukame dusenge. Noneho iyo amagambo mvuze akurikiwe n'ibimenyetso bitangaje, ni nkaho babisobanura ngo aya magambo navuze ari mu buzima n'ukuri. Si uko se? Iyo amagambo mvuze akurikiwe n'ibitangaza, biba bisobanuye ngo aya magambo navuze nayo ukuri. Ariko problem nuko nabiyita Kristo tuzobabona bagaragare babeho. Tumaze kubumva muri Kenya yaraje, muri Kongo yaraje, ariko wenda gira ni marehemu yamaze gupfa, yarapfuye kabisa. Ariko yaramaze kubona abayoboke benshi. None hana haravuze ngo bana banje mbabwire ikintu kizobereka kuko ubutumwa bwiza buhaye bufungurwa. Hazaduka biyita Kristo. Sasa hazaduka abiyita abahanuzi. Ariko chose grave, babandi biyita abahanuzi kandi b'ibinyoma
bazokora ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye. None avuze ati ndi umuhanuzi, yamara agakora ibimenyetso bikomeye agakora n'ibitangaza, uwo muhakana gute dize? Soma hasigaye. kugira ngo bazimize n'abatoranijwe n'ibyashoboka. Raba ndabibabwiye bitaraba. Amen. Ndabibabwiye ukiriho, utarapfa nanje ntarapfa, uzobibonesha amaso yawe. Kandi nababwiye ngo ntabwo bazigisha bafite iyindi Bibiliya. Nabonye kuri internet haje, ariko nashimye ukuntu umuntu umwe w'umukozi w'Imana yavuze, berekanye Bibiliya ya Satani. None ngo bariko baravuga ngo tuyiguguringe, tugerageze kuyikura kuri Google ngo dutangire kuyisoma. Amaze umukozi w'Imana umwe avuga ijambo ryanejeje, aravuga ngo ariko na Bibiliya yera abantu yarabananiye kuyisoma, irimo umwuka wera n'imbaraga z'Imana. Aho uwo nguja kwita kuri Bibiliya ya Shitani, nibare uyitaho bamureka yisoma. Ananirwa gusoma Bibiliya yera, aje gusoma ubusa. Ariko kwa benshi barayisoma. Bavandimwe, abigisha b'ibinyoma n'abahanuzi b'ibinyoma nabo bantu babiri baza bafungura ubutumwa. Kuko araza aguhanurire ibinyoma, namara gukorera ibitangaza imbere n'ibimenyetso uzobivamo. Keretse umuntu wakiriye agakiza gashitse akanywa amata adafunguye, niwe uzotandukanya icyatsi n'ururo. Kuko uyu nguwo aravuze ngo bazoyobya n'intore nimba bishoboka, ariko Imana ishimwe kuko bitazoshoboka. Nimuvuge ngo amen. 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 Soma handi hamwe soma handi hamwe ndangiza. Abaririmbyi ntibigeze baririmba kugira ngo tubanze twumve ijambo. Soma hamwe ndangiza. Nimuvuge ngo haleluya. Matayo 20:19 ndasoma ibintu Yesu yavuze. Nta sezerano rya kera njambo. Ubu ngubu bari mu kuvuga ngo irya kera ngo ni irya kera. Matayo igice ca 21:19. Yego. Turasoma mu izina rya Yesu. Abonye umusukoni ku nzira, arawegera, ntiyagira ico awubonako atari amababi gusa. Arawubarira ati ntugapfe wamye isukoni uhereye ubu ugashitsa ibihe bidashira. Amen. Amen. Ngiye kubaza ikibazo. Niki cyatumye Yesu avuma kino giti? Tacho yasanzeho. Kandi problem si ukutagisangaho gusa. None ico giti ngo yakirangije kiri kuri. Nukuri ngo gifite amashami meza, ibibabi byiza, ngo bashonje. Yesu ava mu nzira afata isafari yo gusanga cya giti, bitewe nuko kigaragara. Ngo amara gushika ngo arareba, asanga ni ibibabi gusa, kiratosha. Hatariko muzu urugendo ufashe kuva mu nzira ngahoroba kino kibira, none kino giti kikaba kindasevye. Ati tukera imbuto iteka ryose wabusawa. Ngiye kukubwira ikintu. Tubona abantu batashikiriye agakiza neza, batiyambuye ibyaha byabo byose, bafite ishusho yo kwera, ariko kandi abantu batashikiriye agakiza neza bishoboka bahora bitiranya, baza baba confused hejuru y'impano n'imbuto. Nk'ubu ngubu aba nkunze mwese muri hano, nkaba mfite n'ibintu zo kubaha gift. Hari ico mbuza? None nguhaye gift, mba nyiguhaye ngo hari ico nakubonyeho, mba nyiguhaye kuko ngukunda. Umwuka azaduhereza impano, azaduha gift kubera kuko adukunda. Amen. Akaguhereza impano selo nuko wenyine ushobora kuyikoresha. Ariko ikintu Imana izireye, ntiyoreba impano kuko impano ntiwayikoreye, ni gift wahawe. Ariko ikintu Imana izireba imbuto wera. Abantu batashikiriye agakiza neza ntibokwera imbuto.
bazabasa n'abazeze ariko wamugera iruhande wumva uko avuga wareba uko agenda wareba uko akora ugasanga nta rubuto ruhari. Kakubwira akabazo kanyuma umbarizo wo mwicara kanyuma kararasarama umubaze ngo ese uzawera mbutoki uko gusa. Wewe ni barua watu wote wanakusoma, matendo yako. Wewe ni barua watu wote wanakusoma, matendo yako. Wewe ni barua watu wote wanakusoma. Reka mbabazi kibazo. Bishop Rushika akagapapuro ni wowe wakanditse. None gasanze mu gitabo ciwe. Ubu ngubu ngafite hano. Yo kwanga kuko nsoma ibikanditseho. Kandi ibi ngibi wanditse sinje wabyandikiye. Mbisome. Ese bamwe ko bayibagira ubwoba. Ko bagira ngo Bishop yanditse ibi. Akagastari kambere. Reka ndimene. Uko nguko kano gapapuro kadahaye kanga kuko ngasoma. Niko tokwanga kuko ngusoma. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi ndakurahiye guhoraho kw'Imana. Watu wote wanakusoma. Wanasoma matendo yako. Wanasoma mwenendo wako. Wanasoma maneno yako. Muhubiri muimbaji, elewa wewe ni barua watu wote wanakusoma. Ese Bishop hari umunsi mwari mwantumira hani wanyu hari umunsi nanahagurukano ukabona ntutse umuntu sukwirega hanga ishuya kikandenga mpaye soma muri Bibiliya ariko nubwo mwanyise umuhubiri mukampagarikana imbuto zanje ntibozirobera kuri podium. Kuri podium mfite kuhakorera igituma utamenye ariko imbuto zanje uzuzisoma iyo duhuye muri quartier, uzuzisomaho niriwe, uzuzisomaho naraye, uzuzisomaho mba, uzuzisoma ku bana banje, uzuzisoma ku mudamu wanjye, uzuzisoma ku bakristo shumbi, uzuzisoma mu kazi kanje, uzuzisoma ku nshuti zanje. Niba ushaka kumenya imbuto nera uzogenda wegere muzehe hano. Uri kurabona kuko hari urugomo afite simpaye niba ku munsi duheruka kuganira nawe ariko imbuto zanje uko ndi nukomeze uzegere muzehe Musa igwe twara nabaye azokunsomera pe. Uwe muimbaji, uwe mhubiri, uwe nabii, uwe muyumbe, uwe nini, watu wote wanakusoma. Mchungaji mhubiri, elewa wewe ni barua watu wote wanakusoma matendo yako. Wewe ni barua watu wote wanakusoma. Abantu batakishijwe badafite agakiza kuzuye bangoye amata afunguye. Pahoro yaravuze yari umuhanuzi ngamukunda papa. Imana ihabwe icyubahiro. Nzantekereza ngo mwisi yose umuntu uzawuzuza ama views ijuru ryabuze aho ryakwiza ni umugabo witwa Paulo. Brezele Frida.
none bamuvuze hano i Kigali bamuvuze ahandi abandi bataramye mu kabiri bamuvuze mu masuko baramuvuga abayumbe bamuvuze haleluya arabari butara batazera amaviews arayafite ufite amaviews nyabaki yudukoryo cyangwa yini yaravuze ngo mumenye ndarangije living ni mutambuke buhoro muze hano buhoro mutambuke neza muzuka we Paulo yaravuze ngo mumenye yuko mu minsi y'imperuka hazoba hari ibihe birushye abantu bazoba bikunda bakunda impiya birarira bibona batukana batumvira badakunda nababo bafite ishusho yo kwera nyamara bagahakana imbaraga zabo Paulo yaravuze ngo abameze batyo uzubegera abameze batyo ngo uzubatera umugongo Imana ihabwe icyubahiro kuko muri bo ngo harimwe abagabo bazabomboka mu mazu ngo bakanyaga n'abagore batagira imitima ngo baremewe gukora ibyaha ngo aje kuvuga aravuga ngo bafite inkovu z'ibyaha mu mitima nk'izi ubushye inkovu y'ubushye ntizishira mubiri